Nhất xa sẽ hơi chính em đem cái chính nhập. Ngut, boleh phim ngay se. Pak bahaya pun ngat. Nreti bros chính em nginap sunyo kitang itek pop. Berhikam berbahaju ni. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kumbah Ngut ki Khynnah Skul ke Mynsaw jor hadir makuwe ke Trok kebadan yau number NL not UA AA Soundrew Nyawar. Kalalit Tynrah nadin jong kuwe ke school bus jong Mount Zion Higher Secondary School Khasan Mer bernihat kat bagadang aban Shaw ki Khynnah Skul hakat Nyomer. Hakan ke klip mat kidan lupa kumbah Ngut ki Khynnah Skul hakapor bagat Trok kabaket yuklingka kalalit Tynrah yakin ke school bus hakapor kumbah prabaji AA haka ka khandai tri urampang arajar arpunriu. Egi Ngut ki Khynnah Skul ke Mynsaw jor lepen ket no eki Syah Guwahati peniyo jing sumar ke Bakham Kloy. Kat bai ki Mynsaw mulu melapat lepen ket Syah bernihat PAC benyo jing Arab. Tang syok jing tip hlor kene ke jing jia ki pulik ke bernihat police outpost kila penlong ke jing tok ket balai thuru bonongnya jong ke Trok leper syang pet hading ke jing jia re ki pulik la kem no yau penlong ke jing tok ket kaba benia. Hey, up! Ruko! Shwa fin shet da ka jo shi ka jo ko umpnyang balapin don kam. Up shwa! Namar ka ne ka kta ya ka kot ka kya jong fi pat kamar yang rukum jo. Da ka ba shet da ka ne ka umpnyang kan tau bonjat ki jingpang. Henry, pim day pat ban the shanala ne ban thang pendo no. Henry, minta ka ruko ne ka repurpose use cooking oil scheme kala ban penkala ya kane ko umpnyang siya ka biodiesel. Tinamar kata limba ka ruko kakot kakya pat kamaryang rukan ktasyo. Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है, ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, वेंटिलेटेड सीट्स, सनरूफ. क्यों ना हो? फैमिली का सबसे यंगेस्ट भी तो है. Let's go guys, party time.